Pozdrav! U ovom snimku pokazujem kako se skidaju amblemi ili oznake s automobila. Prvo se oznaka dobro zagrije sa fenom, ako nemate profesionalni industrijski fen i kućni je sasvim ok. Kada ljepilo omekša, onda se oznaka bukvalno siječe. U ovom slučaju ja koristim malo jači konac, ali možete koristiti i konac za zube ili ribarski silk kao najbolja opcija. Za prvobitno skidanje ovog ljepila iz spužve koristim gumeni disk baš za tu namjenu, montira se na bušilicu. Iako je relativno sigurna metoda, morate opet biti pažljivi jer kao i rotaciona polirka može da sprži lak i zato trebate raditi polako i lagano. Preostali dio ljepila uklanjam odstranjivačem za katran, smolu i ljepila zvanim CarPro TAR-X, naravno možete koristiti bilo koji drugi brend koji vam odgovara. Nakon toga površinu dobro očistim sa izopropil alkoholom i sve pregledam sa inspekcijskom lampom. Prelazim polako na poliranje i prvo idem sa rotacionom mašinom, gruba spužva i pasta Max Pro Heavy Cut. Nakon rotacione mašine prelazim na ekscentričnu, koristim CarPro mikrofiber grubi disk, a pasta ostaje ista. Sekciju odmastim i očistim i onda ide završni prijelaz sa Max Pro finom pastom i rupe s finom žutom spužvom. I ovo su finalni rezultati. Kao što vidite, ovdje je bio cilj skidanje samoga znaka, odnosno sjene koja je ostala poslije njega na samom laku. Dakle, nismo radili neko poliranje u širinu, samo tu malu sekciju tu, dakle sve smo to uklonili, nema više sjene, imamo sjaj, čistoću i sve odrađeno odlično.